njalo nguwe uyikhomba indlela makuphele konke kwami ngikufune wena nje ube kwami ungumfundisi Basibingelele bazalwane bonke lasebakhona egameni lenkosi yethu Jesu. Siyanivusela nonke bazalwane senikhona egameni la Jesu. Sibonge kakhulu kuNkulunkulu lo sinakekele wasigcina ukuthi sibuye sihlangane bazalwane. Nami angisho ukuthi ngisinzisiwe. Jesu inkosi nempilo yami. Ligama ke la Jesu ngiyacela libonge. Jesus is coming bazalwane. Anytime we will fly away. Don't allow anything to hold you back. Comes, and when he comes, will you be ready for him? Glory to Jesus. Jesus is coming. Mar and Ata. Hallelujah. Jesus is coming. Mar and Ata. The Lord is coming soon and sooner than we may think. Hallelujah. Umhlaba nema signs nema prophecies lamanengi akhomba ukuthi i-rapture ingathatha indzawo anytime. So let us be ready to be raptured away. Glory to Jesus. We will fly away within a twinkling of an eye. Glory to Jesus. Be ready for his coming. Praise the Lord, he lives. Praise the Lord, he lives. Bandabasha ngiyabona ngile topic labanginike yona lesingeniso sami sa Jesu lobuyako. Bayeva uthi umfundisi lo site ngalena nya lokhuluma indzaba yokubuya kwaJesu kulothi siyibeka phasi. Occupy till I come. While we are waiting for his coming, we have to be doing imisebenzi lekufanele siyende ligama la Jesu alibonga. Kodwa lokuthi Jesu uyabuya masinyane. Glory to Jesus. Ngiva kuvuka ingoma takudzala. Uyabuya njengelisela. Glory to Jesus. Jesus is coming. Sibuka ke isihloko lesikhuluma ngendzaba ye courtship. Ligama la Jesu alibonga.
Awu. Nihle nilahleka bazalwane. Buyani labasha Nkosi yami egameni la Jesu angathi mhlambe batasita noma sekusholo praise team uthi amen kutasita lokho. Ngihle ngithandza lothi kuvakale ukuthi sikhona. Ayibongwe inkosi. Ngingashumayela ngathi ngishumayela eredweni ngoba lapho awuva iresponse uyashumayela nje kuyawubonakala khona, but lapha sikhona. Let us be present indeed. Praise the Lord. Ngicela sifundzeni ke incwadi lebhalwa nguPaul abhalela ibandla abhalela indodzana yakhe enkosini lenguTimothy. 1 Timothy chapter 4. Mhlawumbe sitawufundza just one verse. Lamanye sitawube siwakhuluma ngendlela. Kepha ngicela sifundze verse number 12, a common verse for young people. Ngiyacela sifundze khona 1 Timothy 4 verse number 12. Praise the Lord. Ngiyacela nangesizulu noma eSiswati. Sizulu. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. Glory to Jesus. La sifundza khona liBhayibheli liveta inkulumo le kahle kakhulu macondzana nemuntu lomusha lotimisele kwekutsi makubuya Jesu angasali. Igama la Jesu alibonga. La sizulwini kuthiwa makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba yisibonelo. Glory to Jesus. La esingisini le lami lithi let no man despise thy youth. Let no man despise thy youth. Ngicela ke ukuthi sithandaze. Babe wethu siyabonga intsambama egameni la Jesu. Sibonga Nkosi umusa wakho lomangalisako. Sibonga nelithando lwakho loluvulele abantu bonke emhlabeni. Sibonge Nkosi nangebantfu labasha kwekuthi Nkosi une purpose lejulile ngetimpilo tabo. Nelikusasa labo Nkosi lisesandleni sakho. Siyathandaza kusihlwe egameni la Jesu. Ukhanyise tinhlitiyo tethu ngalo livi lakho leliphilile egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Lapha ke Paul abeluleka Timothy kunengi mhlambe ngiyabona ku chapter 2 ku 2 Timothy kuthiwa khona wena Timothy baleka ubalekele tinkhanuko tebusha udle phasi. Igama la Jesu alibonga. Igama la Jesu alibonga. Sasilulekwa ke macondzana naloko wekuthi njengemuntu lomusha baleka unga act strong kwekuthi hawo mine Jesu sewayisebenta impilo yami ngingavele ngilale nje embhedzeni munye nasisi kuze kuse kungendeki lutho ngoba Jesu engafa. Jesus. Hallelujah.
Cha bazalwane, liqiniso Jesu umsebenzi wawenda waphelela. Kodwa sisela ikhathi kulomtimba lesikuwo. Lo mtimba iBhayibheli lithi ufuna lokuphambene namoya. Libuye iBhayibheli lisiluleke ukuthi lo mtimba lengadi nalenyama ngeke kwenteke ukuthi ingene kulombuso lesibitelwe kiwo. Kusho ukuthi le mitimba yethu lesiphethe le mitimba yethu lesigqokile bazalwane, sigcoke le mitimba lesigqokile. Noma uyaye enkonzweni noma uyathandaza noma uthandazi noma ungenela imikhuba lento ngilabanye labasha labathi bakholwa bento imikhuba letsite yebumnyama, lo mtimba unankinga kangako. Ngalo ke ukuthi uyati ukuthi makuphela inyanga wena ubhadala eDobes kuze kuthi uma wendlule emhlabeni bawubambe kahle, bawugeze, bawufake kamnanzi ebhokisini lekudula labo 60,000 bese bayawubeka kamnanzi phasi ngesizotha, kubekwe igodo ngetulu, kufakwe emasenke, bese kubuya umhlaba kuthiwe ningatheli etikwakhe. Usho lo mtimba kuyabe kiwo sekuphelele. But iBhayibheli lithi umphefumulo lo wonako tawujeziswa. Wena mawuphuma kulo mtimba uyovela embi kwaNkulunkulu. So Paul makeluleka Timothy umluleka kwekuthi noma wembethe umtimba lofuna tintfo talamhlabeni ubalekisa lo mphefumulo wakho ekoneni. Ligama la Jesu alibonga. Awuvumani bazalwane, ligama la Jesu alibonga. Phela lesifundo lesi ngeke kulunge ukuthi simane siqhamuke nje emoyeni, ufuna siqhamuke kubekwe kahle disekelo letilivi. Ligama la Jesu alibonga. Uthi ke Paul kuTimothy ungavumi busha bakho bedzeleleke. Bani sibonelo kulaba labakholwako ngendlela lokhuluma ngayo, ube sibonelo nangelivi laNkulunkulu, ube sibonelo nangekuthandza abazalwane, ube sibonelo nangekuba nemoya lomuhle, moya lomuhle, ube nekukholwa, ube nekuhlandeka ngoba kukhulunywa ngepurity la. Ligama la Jesu alibonga. Uma ubuka ke lendlela leyamiswa yekuthathana kwala ekhaya abazalwane, mawuyicabanga with a carnal mind, ucabanga ukuthi labantu labadzala banemona, abafuni sijabule sive bumnanzi. Labanye baze basho bathi lo muntu angimati, bafuna ngiyoshada nemuntu lengingamati. Yey, listen very careful. Umuntu ujulile. Ngiyakhumbula siselapha ngenhla, nami ngikubona lo umuntu ahamba achubeka, kwakhulunywa babehleta lo mdzala wathi umuntu ujulile. Umuntu noma yofuna umsebenzi makuthidiwe nje i-interview, bantu bayati nconca agcoke kahle ngalelanga le-interview, efike lapha yonke into labathi akukhona lokhu, yes, naloku takhona, yes, noma usebenta under pressure ushayise late akunankinga, yes. Masekala msebentini nguye lo yasothi lapha sishaya ima overtime azathi next 71. Ngumuntu ke loyo la uyakhona actor.
lokusho ukuthi akusilo liqiniso ukuthi uma kungathiwa wena sanani ngekuvumelana bese niyayekelwa nje ukuthi wena usamfunza kude into lotayifunza utati bamba wonke lo mnyaka mangabe ngumnyaka bakungasho njalo atibambile nedi nje nashada uthi ngaphose ngafa nyaloke sengimi nyalo I will be myself ngikhona ucala kubadi so le ndlela lemisiwe ayikamiswa ngoba kukhona bagongonywako yemiswa kuvikela abantu labasha kwekuthi bakhonte uNkulunkulu kahle singathi sikhonda la kube kunalo ne liguludle lishitweni grievance yekuthi sibanibani ungiswiphele bhala ke labanye leligama kuthi lisho kuthini so ngishanyelele ngikhanze clean so uswiphile vele sengisele baleni cha lendlela yemisa ukuthi sibe bantfu laba sebenta tinto ngendlela lehlelekile nangendlela lenenhlonipho lokhu futhi kuletha sizotha sekuhlonipha one another edikuhlonipha bosisi bethu nabo bahloniphe bobhuti bethu kube neorder ligama la Jesu alibonga kungabi bophunyuka bemphethe uthole ukuthi nje kunelicala lekwekuthi kunabhuti losakhuleliswe lomnyesisi la esontweni sekufuna ke ukuthi sihlale phasi sibute ukuthi manje uyentelani lento lembi kangaka la esontweni hawu ngiyaxolisa bobabe bami hayi asikhondeni uNkulunkulu ngekukhululeka igama la Jesu alibonga sikhonde uNkulunkulu ngani ngiyathi ukuthi kukhona labanye emajala evangathi ngathi ngasiyayekelwa kuthi bakhona futhi nabosisi labevangathi mina vele nje lendlela yala ekhaya hayi mina vele nje hayi ngifuna ngathi nje ngiqale ngikwadi ngeke uzumata umuntu utshelwa ngimi utambona noma bangakunika 2 years uthi wena seniyatana nishade siyawuva wena ukhala simangale ukuthi ukhaliswa yini ngoba phela uthi uyamata ligama la Jesu alibonga umuntu ujulile ngiko uma kukhulunywa indzabathe courtship and marriage ukuthathwa ukuthi njengensizwa njengentombatana you pray for your future partner you pray uthandaze not under pressure akulungi lokuthi mase uva lesigaba sesikufikelele sekuthi ngawe uyathatha kungikhona so emthandazweni yakho baba hawu baba ngoba ukhanza ukuthi lo mthandazo lo yawo sasiwo lonesineke ngoba sewuku rush hour and le rush hour seyinako lokuthi enceso uthandaza vele ubukile baba ngibusisele nakudla ngike udla ngoba uyabona mase kuphakele sekubekwe la etafuleni umthandazo awufani nemuntu lothandazela ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiprovide manje ngithole kudla ngibe nako ntsambama ngiyabekisa ngejama so uthandaza sekudekiwe uyathandaza but njalo safune kubanjelelwa mawungevanjela umuntu asangena etilimini ungakhanzakala udla ngaye ngaba nalabo abanye bazalwane ngephe ngasho ukuthi kuphi wasuke lo thandaza wakathandaza isikhathi lesithe lo munye wangadibamba wathatha nje ispoon sakhe wachubeka ngalokudla masivule emehlo simkhanza uyadla uthi hayi ngoba so uvule i-all night prayer kanti lapha siyadla lento yekuthandaza kusete lutho ikusita to pray with purity without contamination in your mind kwekuthi awusati kahle esibobona ungamthathi sekuneni lokundizako la ingqondweni
So lendlela mawuyibuka isekelwa mina ngesibuko sami ngithi isekelwa ngilelivi lelithi ungavumi busha bakho bedzeleleke. Imnanzi lento umuntu lapha emgaqweni noma ke wakulelinye lihlelo uyakujubela njengasisi awulwi naye uvele nje umbhalele inombolo yemfundisi longimi mangabula umnike le nombolo uthi hayi ukhululeka sibanibani ngibekise ngayo emathebula uthi unami khululeka mkholo nayi inombolo nayi ushaye ungiteke tonke tindzaba lotishoko mina njawo ngitshela lutho futhi angivala lutho lokukhulumako awu asibonge uNkulunkulu abe nawe ubuhamba hayi kwekuthi umthiphise ukuthi asivumelane bese uthatha na inombolo wende ngathi sengavumelana ligama la Jesu alibonga uthi awutangibona ngani umfundisi ngeke akubona umfundisi mhlambe makathanzile uNkulunkulu angaveta makaveti lomdzala kude inkinga lento iphenza ibuye kuwe uyabona mangabe ungalaleli ungatithobi endleleni tsite lebekiwe kubese kubuye ama consequences aqonzana nawe ngqo uyawuvakala uthi kukholwa kulukhuni imshado kulukhuni kubuyatendela vele ngawe uyaphuma nje ngenhloko awusathi utawenta njani bowuthi lo mzalwane yakholwa hawu kude akakholwa ingwenya kanti kude uyakholwa ukholwa nje mbamba manje ngekuthi nasebenta tinto nithi nidoje umfundisi kanti lobo bucili bunilethela icalamity uyathi uthi yonke into leseyimisiwe iBhayibheli lithi bese iyaboshwa ezulwini wase wena uphuma eceleni kuba neconsequence yalokuphuma eceleni bese uyashayisa na kanjani uyashayisa makunendlela lemisiwe bese wena uphuma eceleni ligama la Jesu alibonga ngithi angicale ngakuyendlalela bazalwane kanjalo bese ke umuntu uyabuya ekutheneni noma ngingakabuyi bosisi embraceani lenzaba lena lenzaba yendelwe nine yendelwe ke nathi sonke nemajaha kepha kakhulu mina ngiyengithi lenhlonipho lena uNkulunkulu yentele bosisi kuthi kude nje umuntu ahamba ukukhawula la ngendlela la ngaphandle siyakhonda la egedeni sewukhanza umuntu umile yesisi ngisi kancane nje iyawadi man sibethe siyakhonda nana ngikhondi ngiyasha kwaba nalo kwenta njalo la loyo awumniki inombolo utomceba sitodibana naye ukuthi yini siyashumayela siyakhonda yena utophazamisa timfuta uNkulunkulu niyangiva na bosisi noma ngabe lo bhuti umtayele kwani angaza akujubele endleleni akhulume into ongativa kahle ungamfihli mlethe utabe uyamsita nami ngidamsita hayi ukuthi sitawendani sitawuxoxa nje uthi awuwenda njani siyakhonda thina sivale emehlweni ubukana nabosisi la inkonzweni ngoba indlela uyayati glory to Jesus mhlonipha kusika umhlonipha sito umvimba apha endleleni ungathi ngingadzeni bavimbe emantini bawokhe manje lapha kunendlela ufuna uthi unkonkothe uvulelwe official into yakho ibe nedignity nesibusiso kube bede buhiciwici ligama la Jesu alibonga akusiko kufrustrate nekuthi uthi sitawushada la emajaha ngaka mangabe uNkulunkulu umisile ukuthi ushade likhombe lijaha idlela sikhone kulilayela ukuthi kuhanjwa kanjani ungayithathi ishortcut ligama la Jesu alibonga ishortcut inetingoti letinenge thatha yona lendlela lenze itakusida naku ke lijaha ngingakefiki nala ekukhulumeni nje
Ngicala ngeke ukuthi lijaha phela liyatilungiselela. Lenzaba yekukhula kufuneka iqhamuke njengekwehlelwa ingelozi. Kulabehlelwa dingelozi. Sengisho ukuthi into nje leqhamuke esithubeni. Uyakulungiselela njengensizwa. Ligama la Jesu alibonga. Mangabe noma tubinzile insizwa akunankinga ngiunderstand. Mangabe uyinsizwa so uyasebenza ikhona indlela yokuthi uthenge inkomo uyibeke ekhaya lensikati kanjalo titanze noma timbuti noma yini. Plana usebente. Ligama la Jesu alibonga. Ungeti utote kathi indzaba tekutsatsa by faith. Siyayijabulela le faith kakhulu siyayisebenzisa la sihamba ngayo la ekhaya. Glory to Jesus. Vele sethembe uNkulunkulu kuko konke, but siyacela iplanning ibe sembili ikakhulu etinsizweni ngoba lo munye ukhanza ukuthi tinto akanaki akabi serious kangako bese uvuvanwa ngile stage sekuthi kufuna thathe bese sowufuna ngathi sonke singa understand ukuthi yena usenkingeni. Alingisumuntu naba lamgaqweni nje Nkosi yami uyuthi uyashayela ukhanzela umunye asafuna overtake noma kude indlela uma ngaletha abeleleleni ngoba mangabe ushesha afike emsebentini hamba early phela ungathi usihlupha usifake tinkingeni tekushayisa. So nawe njengensizwa plana tinto takho kahle. Ngangiyithanza nje indlela yababehlophe ngoba solo siyafundzisana vele utawukhanza uthi encenye uyayikhanza sengivele ngiphethe lo bhuku laba behlophe belithi mawufika nje uthi utote kanzaba tekuthatha abevela asho ukuthi ngifuna libhuku lasebhange kwekuthi kunamalini lebhange angeke sikhulume lide la ngwana lo mntwana ebantu utawuvuma Nkosi yami asavumile bese kubuya wena kumfundisi emfundisi ngicela Nkosi yami sesimayime mani ngisahlanganisa hayi wena cala ngalokuhlanganisa bese ngikhona ubuya ngala ngibakhwehlela ngalapha. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Bazalwana sengisho insizwa bengisakhuluma nathi. Plana ulungise tinto takho uhlele sonzele kulabo babe lasebathethe bakubonise bakukhoche ukuthi bona baphwa kanjani. Ligama la Jesu alibonga ngoba liqiniso lithi kuyenteka lokuthi mawinsizwa usesontweni ube nekwekuthi lento yekulobola siswati akusiko ukukholwa no siyakuva lokho lokusho kodwa mawuhamba uyalekha bosisi batatfuna letinkomo angeke ubatshela ukuthi akusiko ukukholwa noma kuyini mabafi bona nje batakunika induku le nduku yelukhalo lebekisiwe ukuthi 17 noma ngi21 noma ngi18 noma ngibani mawuyithatha leyo nduku akufuneki bese lo ufuna singene all night prayer ngekuthi wena sowusenkingeni yana induku lo soyiphethe lekhuluma ngetinkomo zama longakuzama usebende uphushe. Igama la Jesu alibonga. Uma ke sekuthiwa uready engqondweni uready na financially uyabona ukuthi cha into tami ngathi setingimele kahle ngoba la ekhaya kuvunyelwa ukuthi navumelana thathane at least 6 months nibe nishada singede sakuva lokuthi usigijimise lapha nguwelo ya awusevakali sesibethe hawu nishada nini hey sisalungisa mfundisi kanzi ngikhona usahlanganisa tinto mase niphakanyisiwe nje la 6 months is the maximum kwekuthi vele sale nihlanganiswa ngoba njengoba senithandzana kuhle ukuthi ningaze niwele tilingweni. Glory to Jesus.
So kufuna ukuthi tonke into bese tiyakhona kuhlangana le puzzle ihlangane. Ligama la Jesu alibonga. Sithi ke uma insizwa seyibona ukuthi cha sekukahle ayiphumele baleni ite kumfundisi wayo mangabe ngilengekho la sisi mayimjubelele emsebentini lesebenta nayo ihloma inombolo yami empeleni ayine ukuthi ihloma inombolo yami lapho nje ngilothi mina ndamcondzisa otherwise funa amtshele ukuthi hamba ukhuluma nemfundisi wakho nayo inombolo yemfundisi wami umfundisi wakho tawushayela umfundisi wami ungikhona indzaba yami itekwa yami indzaba isatekwa nje hloniphekile kakhulu indzaba yami ayihambi itekwa nje la itigangeni emakhumbini hayi kuvelela abantu abadzala balungise yonke into ibe kahle ngenhlonipho. Glory to Jesus. Kutsasela ukube proud ngako ungavumi kuhamba ushayelwa tinkwela uvinjwe emgaqweni na uhlekelite njengentombatana. Be proud of who you are in Jesus and be a girl of your mom and dad. Glory to God. Hayi lokho ukuthi nje ngathi ucheckisa inhloko nje uthi awu Nkosi yami ngathi ufuna ukungawukela. Hey, bekani kuJesu ungumholi buka Jesu makukhona lokufisile kucele kuye kuthiwa yena utawenda lokufiswa lihlito tethu nsizwa ube inkulumo yakho ke mawulakhaya utakumfundisi utowusho ukuthi hey mfundisi lapha sisakhonda ngithandaza nemalanga asasho ukuthi kufuna sale ngibona ukuthi ngenda njani mfundisi ngaze ngifundise abantwana ngempension. Haleluya. Ngithandazile enkosini ngathola ukuthi cha sengingakhona ukuchubekela phambili nenzaba yami yekukhula kulungiswe ke umfundisi aguide ukuthi kubese kwentekani nakhona lapho kuba nalama appointments lendiwa in consultation with umfundisi akukavumeleki lokho ukuthi senibonakala lapha ePatros noma eNandos senithi awu sibona ukuthi ngoba vele sesivumelene sale siye utiteka lapha sibamba eNandos sitocina ichubeka lenhlonipho ibe khona imihlangano yeni facilitated ngumfundisi ngale ndlela latawuguide ngayo ukuthi nichube kanjani. Ligama la Jesu alibonga. Mangabe ke kuyenteka uyinsizwa uthe sisakhonde thabantu inkosi yabeka emoyeni wakho wathandaza wabethe awunebakisi Jesus kanti tonke into setikahle ukuthi vele so ungasithatha sinyathelo mawula wena njengensizwa udala kimi njengemfundisi wakho bese mina ngishayela umfundisi wale ePietermaritzburg noma emoti kuthi awu Nkosi yami nceke uyababa eNkulunkulu hey unensizwa yami lapha Nkosi yami ingikhulele seyifuna ukuqinisa ukukhula kwayo eyibethe iyathandaza lapha ungathi kungalapho umsebenzi wonke ngathi ufuna kuphelela ngakhona ngalapho silungise nemfundisi ukuthi kutawendeka kanjani lokuthi kukhona ukukhulunyiswana ngendlela lekahle mangabe uyavuma kuba nespecial lakhaya asimemeteli nje ukuthi sifake kuFacebook ukuthi kutabe kune engagement ngelisondo bebasengakakushinji labadzala benkonzo kusaba special makuthiwa special shothi abati usho bazalwane sebangathi nje mhlawumbe labanaka ukuthi umfundisi wathi intombi yehlukana nezono besiyaphila kukhona lokukhona sengisho mangabe seningibambe ngaleyo ngoma. Glory to Jesus. Otherwise labanengi babe bangati
kusuke kungema families mhlawumbe lasuke athi ngoba bona kukahle ukuthi bese ayatiswa nawo ukuthi esontweni sichuba kanje lokumcoka mhlawumbe ikakhulu kuleyo party yema family mawusinzisiwe coca nebasekhaya indlela yala ekukhonteni kwethu kwala yaseMs of God uqoqe nalabasekhaya akulungi lokuthi sekufike isikhathi sekuthi so utawuthatha kungikhonza makubatshela abazama ukunderstand njengoba bekasho Mathebula ukuthi ukhanza ukuthi kulabanye bavele bathi hawu thina siyeva nje ndodzana thine la ekhaya kuyatekwa bese wena soyasikhalela utaka umfundisi mfundisi ngisenkingeni hey baba unelulaka mani unelulaka baba vela akafuni lutho shaya ngenduku phasi awu mina ngiyakuva nje lokho but angikuthatha serious because nguwe lokufuna usebenze nenzabatha sekhaya nebasekhaya bakhone kuyihlonipha into yakho ngoba sonke nathi sisindiswe emakhaya bangakasitakali but kwathi makufika lesikhathi bese sibalungisile bavele bathi yendani into ngalendlela uNkulunkulu lafuna tentiwe ngayo lebandleni tentiwa ukuthi umsindo bonke bajabulile so akufuni ukuthi uthule kuthi mase kusonzele sevele sekusetshentwa kungikhona bethusa but awuvele bakukhombe sibayeni ukhande utsoba senkingeni bathi kuthi umfathi la ekhaya wakwangena ngalenye indlela bonke bangena lapha esibayeni but mangabe usheshe washo bayihlonipha insinziso yakho bavele bakuyekele nje bakukhulule ukuthi cha sine sitawuva ngawe ndodzana ukuthi kubhekwapi ngoba start letinto tenu talenkonzweni nguweke soyabalida kahle ukuthi lapha ke kwentiwa kanje lapha ke kwentiwa kanje ngenhlonipho ngoba livangeli ulidisplayile. Praise the Lord. So ke sengithinzile ukuthi mangabe ule ePietermaritzburg noma eMoti noma kwaMagugu wena uyinsizwa udakini igama la Jesu alibonga mangabe insizwa lele ekhashana ngishayelwa ngumfundisi le kwekuthi hey nceke yaNkulunkulu ya mani lapha nceke kunensizwa yami lapha sizwa yami ifuna ukukhula sikhulume silungise ukuthi kutawendiwa kanjani konke sisangahlushwa abajujela ngetincingo nabo WhatsApp nani without kwekuthi kunemfundisi lokhona kulida onke ema not necessarily ukuthi sifake umuntu emagama emlonyeni but lokuthi sibahamba nabo but khulumela bona kude lesithi hawu vuma lo Mathebula bongosi yami awukela lo Mathebula hey la uthitewe dasinawe akabe esumfundisi uyasonzela ukuthi hey Nkosi yami hawu Nkosi yami find it in your heart please nangu Mathebula wami Nkosi yami cha angingeni bathi khulumela bona bodwa bese mine ngithatha ukuthi bagcine bavumelana ngani mangabathi tesizi Mathebula ngiyabonga kakhulu Jesu uyamthanza nathi nami Jesu ngiyamthanza ngicela ukuthanzele Jesu nami ngithanzele Jesu siqhubeke kanjalo Mathebula angikhoni lenzaba lodengayo bathi khulumela bona konke lokho angeke bese mina ngiyampersuade lo lomunye kwekuthi umalelani lo Mathebula wami noma kunjani ayibongwe inkosi ligama la Jesu alibonga ngendela ngoba labanye la ngaphandle bakhuluma emanga bathi hawu libandla laseMs of God hawu lamajaha khona sonyela abafundisi ayikho lento leyo ngemanga asathana ufuna kona lento lenhle ngemanga nje lalihlata hlaba asathana akufuneki siwavume thina lapha you are privileged awube sojubela abantu le emifuleni etikhotseni ngitholela indzawo kahle lehloniphekile nikhulumisane nobabili without any distraction kungabe kuqhamuka lenye insizwe ithi
uthi uyayibuka uyibona ihamba ngeMercedes kanti wena utenge ngelibhayisikili uvela ubone ukuthi bokho sisi lapha ngento ekangena enkingeni abethi ubuka lokhu uthi ndaba omkherisha kuleli bhayisikili nale Mercedes avele ayichithe le nto yami ngiko ngalesikhathi kusekhona lijale likhulumisa sisi makuqhamuka lelinye nalo encenye lithi hey mfundisi sengithandaze hayi sengenele inkosi ngathi ngicondzisele mangabe ikhomba lala kusebhisi khona ngiyasho ukuthi lise red lirobot ayibonge inkosi baze bacethe mangabe bavumela bavumelani ngikhona ke kuthiwa uphenze mhlambe nalo yathola lithuba mangabe bavumelene futhi phakama special wekunene so yawubona ngespecial ukuthi la bekathi ubheke khona usho ukuthi usindwe inyawo basho njalo ngeSiswati sho ukuthi ufike le inyawo dikesinzile kepha bazalwane lokukhulu kwekuthi njengensizwa njengentombatana understand ukuthi liBhayibheli libeke ema structures la eBhayibhelini ebandleni lama structures lemiswe liBhayibheli la ebandleni ayahlonishwa wafuna ke wena kuphondla uphuma eceleni uthi hayi laba angeke bangibambe ngingiphunyuka bemphethe mina uthola ukuthi bese kuyakubamba lokwemena ubethe soyafukuda kulomena ungasakhona sekufuna bede labadzala batokunyomla la emeneni babuye nawe la kukhanya khona sekukakwentela lihlazo kusasa ngoba uyawuba sibonelo lesibi kulabasha bakhuluma ngawe kumasekli zabo ukuthi hawu ningalingisi bani lo wathi masathatha waqale wabheka emeneni sambona savumbuka nemfati ufuna ukuthi ukhonde into yakho ibe sebaleni ungathi masutawuthatha uthi shelele eyitolo uvumbuke so uphethe husband noma uphethe wife bese uthi bazalwane Nkosi yami bese ngihlanganyela kulelinye libandla ngabe sengiyashada khona leka no ubalekile ufuna ukungena emeneni wente into letinye bese uyabuya akulungi lokho kwentela ligama lelibi njengemuntu lomusha khonda nje usubmit kuletimiso letimisiwe kube khona umbuto angibuyele ke nyalo lapha kule mibuto utangisita mathebula ngicela ungifunzele babe sitokhona kubamba isikhathi khona umbuto lengiwubonile la mane angisaka kavuli ngiyabona bengithule lebe yisesekhona kuleso sikhathi bese ngiyiphendulile leyo ke janje ngingacela ukuthi bangiside bobabe lapha labakhona nabomake sikhona ukuthi si just to concur otherwise bese ngiyicoverishile kule briefing kusho ukuthi nje ngimangalisa nangilabo Jenny kwekuthi hayi nangisho ukuthi bakabi ngiyabachecka nje ukuthi ngabe kube special yini noma they are genuine love lapha ngaphandle then bathi cha sitawuphesiwa loluthando lwethu size into tibe kahle
manje ke mhlawumbe lapho kuselasele ukuthi lo bujeni babo babuthethe la kule order yekuthathana kwalakhaya noma bujeni labanabo lengaphandle ayikabi kodwa nje sengisho ukuthi outside the way we do things inside the house. Glory to Jesus. But ke assume ukuthi bala ngekhathi vele njengoba sengike ngachaza sithi umuntu akathathe letinyathelo leto ngobe sekukhona tindvo ipreparation so uyendile kuhle kwekuthi ungesabi kusonzela kubobabe Shabangu bobabe MJ bobabe Msuthu usonzela uthi yathi lapha ngifuna kubutabuta ngendzaba tekukhula lapha nalapha angeke babe basho ukuthi ukhula nini noma kunjani batakululeka ngekuthi nathi into lokufuna utinake nathi into lokufuna utinake sengisho mawinsizwa haleluya ngala kubosisi sikhuthata kakhulu kwekuthi bosisi bona batikhontele uNkulunkulu babuke ezulwini ligama la Jesu alibonga bangalingisi labanye bosisi labajubelanako bakhwala abajubelanako la ngaphandle emgwaqweni nami nje ngiyabake bangijubela lapha wathi lo munye mangangithola angangidla nemathambo ngathi ngingiramtutu wabona ukuthi hey bantu badukile la ngaphandle ligama la Jesu alibonga kuhle kwekuthi sikhonde uNkulunkulu singavumeli tintfo leti foreign object kwasho bomake bathi kwakaMowabi basuke basho ukuthi akusikwa kaIsrael ungakudonsi tintfo le ubuye nato la tikhondele uNkulunkulu focus at God Almighty. Glory to Jesus. Bobabe nivumelekile Nkosi yami babe MJ siyabonga baba
Thank you so much, sir. Ngicabanga ukuthi ungibekele kamnanzi kulokuthi avete ukuthi umshado wona awukakaduli. Umshado thina nje mabaseclassini bebasitshela ukuthi bekuseshiphi leso sikhathi certificate sasi ngi-R75 bathi nje umshado ngi-R75. Hayi konke lokunye umshado ngilo usibekele kahle babe kunene nekwekuthi ke vele kulokwe ukuthi kufuna ube namalini ngilenza baye ukuthi zama lokulungisa noma ngawufuye timbudi igcine titakhaya kwekuthi ukhona ukuthenga ingomo sengisho mama uyisizwe kube khona lokuzamako. Rome was not built in a day. Ungalwele ukuthi kuvele undize nje one step at a time. Ngicela usifunzele kungiselelwe ngu-10 minutes. Cha wonke umzalwane losindisiwe sengisho wonke sisilosindisiwe sengisho lo samachot lo samachot ngoba asikukhuthati nje ngeke nje vele vele angisho nje ngimela ngeke nje uqhamuke elijali lifune umntwana uthanza ngaya lapha e-university kumphazamisa lo mntwana kube singabe sithi kunejayi lifuna ukukhulumisa cha ngeke sikwende lokho funza nje uqedze ugraduate phela bakushayela inhloko bakuthi papa ukuthi start studying. Thank you so much for committing yourself to study. Continue studying. Bese ke sesingabona ke emva ukuthi yini lesingayikhuluma igama la Jesu alibonga because lempilo idzinga ukuthi ube capable to think and to face the challenges of life. So mhlambe ngikhokha le student nje kanjalo but ke generally noma uyasebenza noma usebenzi uyaqualify ukuthi makukuhle enkosini nawe ushade uma inkosi ivulele omnyango ngethe kwashiwo ukuthi kufuna uqale wente ukuthi njengasisi kungikhona ulokuzana but siyakujabulela lokho ukuthi mangabe uNkulunkulu usheshwa ukubusisa ngemsebenzi banake phela ekhaya uzame nawe ukuthi hawu banda abadala nanga amanandozi nidle nijabule nani ayibonge inkosi hayi lokho ukuthi vele nje ukhanze ukuthi bakufundise uyigodle imali yakho ukuthi uyibekele umshado wena bangadli lamanandozi labantu abadzala kuyathi makufika lokuthathako bathi le ndoda sasebenza fika yona hlwi funa bathi ukuthi at least mawunabo khona lokwendile naloko kukahle mangabe inkosi ikuvulele lawo mathuba bablesse noma ke sekuthiwa senishadile niyayakha iplan yekusita lama families both akube sekubukwa yinye ifamily anakwa onke lokho ku counseling babe Jesus, I promote you in Jesus name. Funza ke ba siyabonga ngumbuto nje bazalwane singawu attach nalutho sikhuthata ukuthi phela mangabe uthandazile akuyi ngekuthi lo muntu nyalo ubonakala endane akuphi ngoba lo munye ungambuka wena ukuthi ngoba sometimes we judge by emotions. Bakhona abantu abanema emotions la high. Sithi mathi we glorify your holy name.
bavele bathandaze bamemede vele haleluya Jesus bese uthi ha nangoke lona sitawusheshe tashesha ibambe lento le lengiphethe nami yasezulwini kanzi uyamemeda nje umuntu waNkulunkulu utsinzekile igama la Jesu alibonga lenzaba yelubito nani indzaba yekuthi uyithandazele kuNkulunkulu phindze nangalesikhathi sekuvulwe lithuba ukuthi nikhulumisane ubeke konke kube bede lokufihlako lapha uma senithole lithuba lekukhulumisana utichaze ungathi senilanga ekhathi bathi lomunye washiwa ngumfati wadumelwa wafihla kuthubitwe uNkulunkulu benda konke kwashadwa kwacedwa mase kathi yena hayi mina kungamangali ngibitwe nguJehova wasezulwini wathi lo sisi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nawe indzaba nje umuntu lobitiwe ngiyangiceli vele nje sicethe nyalo ukuthi akusekho lokulebe sithi kukhona angiphumelele wahamba mbamba lo sisi ngenxa naye my experiences akhe mhlambe la kubona kulabantu ababitiwe ngoba akukho lula kufuna ukuthi ube sure ukuthi lento longena kiyo ukhanyiselekile ngayo bayebaluleke nje ukuthi mangabe vele uyeva ukuthi unelibito laNkulunkulu uqhaze lama nihlangano ungafihli ukuthi utamtshela senishadile takusurprise naye funza ke futhi Nginike iflow iphendvule longaphendula nje briefly bazalwana Bose bathethele indzaba imnikelo yokubiya chubeka babekunene Asibonge babekunene cha kusho ukuthi njengoba beka babekunene kukhona lokuthi bengithandaza general sengifike esigabeni sekuthi vele hayi ngathi sengifuna ukukhula and ngisathandaza inkosi yangisita iyabeka lokuthi angibheke kuphi sengiyathandaza ke ngiyabiya noma ngendani awu singethe sathini ngekuthandaza kepha mangabe nje siyakhonda nje kude lama preparation usuke nje ngiloku kusukile so ufuna uhamba ubiya yonke lendzawo hayi lokho akukho emthethweni ngakho ukuthi umuntu athi uyabiya uphele 10 years ubophela umntwana abantu uyathi makafika eCape Town aye enyuvesi eCape Town nango so uhambile uthola umlumbi le lona wambiyela wamkhunga so vele nje kukahle kuthandaza so mangabe uthandazela umuntu so umthandazela ngoba vele inkosi ibekela ukuthi mkhulumise salenishada ungabhangi ungendi imphako leya naye eJozi yangincamla lapha emphakweni nje kuphela
mina yekugcina angibeke ukuthi akhona lama correcting measures labakhona ebandleni ukuthi umuntu mangabe ende nje kuyaye kube sekwentiwa njani basitwa njani nanabo kulesikhathi sababebhengu sivile kwekuthi bekuba strict ngendlela yokuthi mangabe nifohlile vele bekathi leyo mshado bazale bangadela casual hayi ukuthi kutshelwe libandla ukuthi liye khona because abe enforce lokuthi bantu bayithathe serious lendlela lemisiwe because bantu sometimes bangeva ukuthi uma ngihluleke kwenyuka idebhisi ngingaphuma ngala babesa basate nyuku le debhisi baphuma ngala ngiphendula nje leyo le gentleman ingathi ikhona icounseling umfundisi ukhonela lokho kwekuthi uma ngabe kube khona empeleni lokho sicala angikakhulumisani namuntu asebeke nje indzaba yakhe ekhula ukuthi hey ngiyasha simtshele ukuthi yebabe lithuba litawuvulwa keja yati naku kungenteka uthole yes kungenteka uthole no mawuthola no akusho ukuthi umzana akakholwa akusho ukuthi akeva kumoya noma kunjani njani sinyathelo nje sakhe naye asuka sithethe but wena diqinise ngasimakade siqhubeke nema counseling mangaba anesidingo sekuqhubeka akhona ema counseling la sitako kuloko uma ngabe ke kukhona inkinga yekuthi sekufuna kuprotectwe lo sisi kusho ukuthi loyo ufuna kucetshwa ke ngoba kusho ukuthi sohamba amjubele lo sisi ngale mantini kusho ukuthi ngaba khona indlela yokuthi ke lapho nakhona acorrectwe ukuthi cha mina kethu ungamphatha msumzane akhonda ngicela kuyisummarize kanje babekunene ukhulume iphuzu lelibalulekile ukuthi umshado awukakaduli bantu batendela bona lokuthi bese kuyadula sekuyesinza lokusho ukuthi nangelisonto nje la singabahlanganisa abantu ngekwemthetho si declare husband and wife basayine emabhuku kahulumende bahambe bayophila emshadweni kuba kuhle ngalesikhathi lo mshado sonke simenyiwe mina ngikhuluma njengemfundisi kuba kuhle masimenye sonke kulo mshado siyajabula ngoba phela solo sinawe mathebula kuthi kanye phela angithi wena sowulungisela kushada okay uyasukunyiswa la libandla likhona lishada ndla liyajabula hayi kabi ungakuthathi kabi mathebula at last ungakuthathi kabi at last we thank God thuku mathebula sesiva ukuthi mathebula uyoshada libandla alikamenywa sebashadele ngala kumaguga weli nishadile but nje vele sala sibhlungu mathebula ngoba siyakuthanda siyafuna futhi lokuba khona weli labanye babala ukuthi ngitawudula mase nibane kakhulu but iqiniso lelisebaleni leminengi imishado le private is very expensive than le mishado lena leba open sibe la ebandleni that is my summary overview my experiences aloko but bangangeta inceba bazalwane umvo welibandla nebe ngikhuluma nami as a pastor sengiyavala bazalwane nivumeleke nonke bazalwane kodwa ke
sengisho lokuvoyisa kulama minutes lamabili babe kunena uphakamisile kuchubeka baba briefly nje ukuthi le feeling yebazalwane. Siyabonga kakhulu baba ngicathu ubeke kahle babe ukuthi akusho ukuthi bazane kukhona lo vinjayo ukuthi but ifeeling nje ukuthi kuye kube nalo ukuthi nathi nje Nkosi yami yeah sasivala baba. Awungathi le manye amablower adzinga ukuthi siwewele sibuke ukuthi siwewela njani sesifike khona noma ngileli lebe lakho amangisi leliwela imoto yinye tiyamelana sengisho ukuthi kulena yasekhaya nje kuye kufunele ukuthi ube open so that you get help from pastor and leadership ukuthi ungasitakala kanjani ungadigugudzeli wedvana kuloku kwekucala kukhona lokuthi family nga expecta but nje semancane lama families lawo lanemcondo lo kanjalo ma families lamanengi mangabe bantwana sebakhulile ekhaya lo shada kuyashada ungete wabe ubeke lugodo ukuthi kutawundlula lona kucala bese kulandzela lo dinfo nato letingadzinga ukuthi mangabe ikhona into lenjalo kanti sebakhona la seba officially noma engaged ngibeke kanjalo ukuthi sebaphakanyisiwe la sekunaleyo challenge ukuthi akasadi utawenda njani nakhona ngicathu ngumfula lo ngabe seyewuyewelwa mase sifike kiwo sibasita ukuthi lapha phumani kanje kuloku asibone asibasite kanje kona siyathi ukuthi it's family but ku-advisor kuvumelekile ngicathu kungasebenteka nanalo mthandazo loke wavela nje siyachale kunye tinto sichaya emthandazweni nalaba ngathi ba-resista noma bentani sichaya emthandazweni umthandazo nje ne-faith njengoba ngike ngasho asikulahli noma sithi zama ukuthi sengelithokatana wente njani masumikisa ukhanza athi unalo 9 noma una 5 noma una 12 athi kaphelele vele uya ngemthandazo enathi Nkosi abemukele lokulengivela nako so umthandazo ne-faith akusali all the way isikhathi asisavumi fundza kwekugcina.
asishiyele ukuthi lo mzalwane lo akambone umfundisi wakhe sengisho lo wekungcinca bese kuthi kule lenye yani yelimbuza sorry ngoyo lo ngidukisako kwentekani khona ngisafuna lokuthi lo ngisisi lo akamnikele nombolo yami ukuthi anike umfundisi wakhe ngoba sikumfundisi wakhe ngoba sisita bona labo sisi kwekuthi tingwenya ukhona lo wavikelwa ngumfundisi babehleta lomdzala lengimatiko lesakhula naye ufika lenye ingwenya inemali iphuthuma ifuna kumphuthuma lo sisi yathi mayifuna umphuthuma kwakhanza ukuthi le ndlela itawufuna kuhlola ukuthi ukhontaphi kanjani yakhanza ukuthi ingwenya nje lehamba ingena lamasontweni ayizange yasetakala so ke umcoka lo ukuthi sebende le ndlela isebende noma ngawusemaveni sitawushayelana ngeWhatsApp call nalomfundisi bese sakhe indlela ukuthi ingasetshenzwa njani vele nje abajubelani ngalemenene siyabonga akedi naye mangaba lithola embamba livangeli sonke salithola